Nari watongoria Kathumba aribo MCA wagatunga Sylvester Mutweri na wa Igamba Ng'ombe wenjero ng'ara ni momeretie kumeneria utongoria wa governor wa county ya Tharaka Nithi niwe Muthomi Njuki makiwaga atibatie kubewa ukana gutongoria kairi kiri kithurano kia mwaka wa 2027 atigacwe giti mariuga ethiretwe ya kiguna na matimutikiria kairi mariti kiri matinda kibaroni kia Nyangumi tabutu kwirwo ni Paul Akabithi tuwacha da kithura kideke kinyaka wa ui kinyaka wa koi kinyaka wa kara no Mujimbo tikania East Mheshimiwa Mporo wa Buri kiri misetho ya mubira wa volleyball iraendere kiri ni Kenyangumi ara Mporo wa keri ameneretia nene atongoria Monoba County ara mbesa cia kuma kiri thirikari nene bagwikira mubukoni bakeguna bonka mona michi yao Kinyabavo kia county inya yetu na weregero wetu. Inatoka kule central government inakuya katika county, ikiingia county inaingia kwa mfuko ya wanaume, kwa bibi yake, kwa girlfriend, kwa watoto, kwa mapezi na mambo yao. Sitosema kwamba hawa wasenzi wasiosiba wanafaa kuongezwa kakoto na maji na chumbi kwa tumbo ndio wasisikie tena. MCO andia gatonga Mheshimiwa Sylvester Mutweri no akiwa gavana wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki gutire giti kingi abatiri kurugama ari kibindi giake Kanithi County Assembly turaugire tuyeta gukombora mugongo gwetu wa Tharaka Nithi County no ntore ukaguthura kiatho teke kurutho kienene tutikwana thirikari ya county antobu kweri bena watanabi ene no ntotugire tukombora mugongo gwetu wa Tharaka Nithi County kuri antu bange bakuga batithiete no bantu bari gwagago anga bayete kurutha bonge anga tie bantu tuthiete tigo turenda kubera ugu no ntu ituije muntarekia miaka 10 yake barenda kurutha tamandago akathina ara senate kenda rigeria kwamba bwaruthaga tigo turamwire ugu county assembly ukurukira njero ng'ara turuga muntu uyu no ambio Igamba Ng'ombe Mheshimiwa Njeru Ng'ara agithire kubingana na gavana Njuki kirigiti kirakarugama mwanka wa 2027 Njuki gavana wetu augire ti bantu athiete gavana Njuki augire ti bantu athiete gite kira bakurugama ndo atiga karugama ke aka no kana karugama ke ya senator arugama gite ya senator mugambi no arugama gite kia mujumbe ni ithi gonka bingana na ke gite ya senator wa Tharaka Nithi County sio maneno tunamaliza. Nkuruki Ng'ara na oritirongirwa kurwa na ngukumo agantheguru ni gutigiriba gucunkuno tumiribu wa mbeca kaunti ya Tharaka Nithi itumi kire kwithira gutire mirandi yothi na mbere konekana na mbeca ikire kagiru thirikari nene ndetu wetu mwire muroto araugire muntu wothe gavana wothe wina ungumania agwatwe na ndenda kuga atiri Tharaka Nithi County ni cunguswe wegwa gavana rete bia cia Tharaka Nithi ethe ungumania na watwe turi amwe tubeto turi amwe yes na ndigo ndiuga atiri niyo ndire yako muntu niyo ndigitagata niyo ndire yako muntu DMCA wa Igamba Ng'ombe kuthurwa na niyo ngatetera mugongo wa Tharaka Nithi thakanatie kurutherwo matharau kithurwa kindiki CS wetu wa interior aratwigirite rietwa rietu riri guru sana ende Tharaka Nithi niyo nanga ndigo ndio ruani ndibita gwatanga wa DMCA wa Tharaka Nithi DMCA wa kithura kindiki no tukweta Tharaka Nithi naibu turi amwe tubeto ibo kumbetikiria mbaragio gunkwaria nchanure nkoma mapema Wakiri Paul Mugambi no akithire kiri thoko ya Marimanti ni agatunga tayari na kuthakuthitie mbeca cia kugana ira nkuruki gatigira thoko inoni wakwa ira twatwirire 250 million thoko ira ingigi yakwa na areguru thoko cia Tharaka itakwa turatuire 250 million cia waka thoko ya Marimanti na 50 million cia waka thoko ya Gatunga gutire chiringi nwemwe ikagaurwa kuthigwa thoko chingi becha cia thoko ya Marimanti 250 million igaka thoko ya Marimanti kwa Mheshimiwa Njeru Ng'ara ithigwira babu bakugaura 250 million ya Tharaka utie chiringi nwemwe wewe bakwenda kaborogerie wegwa gwaringa thagana yeyete ithiogerie kuthukia mbecha nkiripotera Uru TV kuma Ntere cia Tharaka Bito Paul Akabithi.